Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Diputra. Dewan Pengawas Facebook mendukung keputusan Facebook yang memblokir akun mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun Dewan mengultimatum raksasa teknologi tersebut untuk mengambil keputusan akhir bagi nasib akun Trump di Facebook. Menonaktifkan Facebook mantan Presiden Donald Trump masih terus berlangsung. Spewed so much hate and rhetoric, and I mean, look at what happened with the insurrection at the Capitol on January 6th. It's a big difference between hate speech and speech you hate. I can say a lot of things you hate, and I have a right to say it. Sejak 2018, Facebook punya Dewan Pengawas Independen yang bertujuan untuk menetapkan aturan moderasi konten di Facebook dan Instagram. Pekan sebelumnya, Dewan yang terdiri dari jurnalis, aktivis, dan pengacara memberi Facebook ultimatum 6 bulan untuk mengambil keputusan akhir atas akun Trump. The same rules that apply to all Facebook users should also apply to influential users. Influential users should not be judged against a separate set of rules. Dewan Pengawas dan Facebook seolah saling lempar tanggung jawab. Namun menurut analis, Dewan Pengawas Facebook harus bisa menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan melindungi masyarakat. In international human rights law, there is strong protection for freedom of expression for everyone, but there's also a recognition that some kinds of speech can actually lead to real-world violence. Akun Trump dinonaktifkan Facebook sejak tanggal 7 Januari, sehari setelah kerusuhan di depan gedung Capitol. Selain Facebook, Instagram, dan YouTube yang menetapkan blokir sementara terhadap Trump, Twitter, di mana Trump sebelumnya punya 88 juta pengikut, memblokirnya secara permanen. Awal Mei, Trump meluncurkan laman web dengan format mirip Twitter sebagai alternatif ia menjangkau pendukungnya. Dewan Pengawas Facebook menekankan harus adanya perubahan terhadap pengaturan penggunaan media sosial oleh pemimpin dunia yang tidak terikat pertanggungjawaban terhadap konten kontroversial dan tidak akurat hanya karena posisi mereka. This idea of a newsworthiness allowance, that things may be justified to be said on Facebook because they're newsworthy. We're saying if there's ever a balance, it has to be towards keeping people safe. Rekomendasi dari Dewan Pengawas Facebook ini juga penting, terutama bagi negara yang sistem demokrasinya masih rapuh, menurut aktivis. They need to take a careful look at those policy recommendations because civil society and our own organization has been saying the exact same thing for so long, and it has been ignored, with the result being death and damage to democracies. They have their values, they need to live up to them. Secara konstitusi, pemerintah AS hanya bertanggung jawab untuk mengatur konten di media sosial jika melanggar aturan hak kekayaan intelektual dan pornografi anak. Pengaturan konten ilegal lain jadi tanggung jawab mimbar yang menyebarkan konten tersebut. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.